Ban kejadian uronyo di Krung Suke, mimbar masjid ditet oleh orang tak dikenal. Muklam kejadian di Polsek malam. Kira pun jumpo kan ada wan jukehan kan mendah ke Quran lapun. Beda je yang mam nani. Mek nama ile bang. Tunggu. Mek nama ile. Kadang bayar Bayar juga boleh. ada yang urang di malam. Kejadian Polsek malam. Al-Quran tutung. Lalu berikan log le hari kan. Abre